ما این هم کلی داریم. посредникایی که посредник‌ها بسیارانه که الحمدلله هست شخصایی که تازه کار میکنن، اما شخص‌های اصلا که غرق کار میکنه چقدر مادرای سین سال رفته در این جهان. از خدا بترسید، به خدا قسم ای مادرها به خدا گریه کرده شدن در اینجا. حال یونو میبینی رجیستراسیون فرشی برمد در بس ایدن نیست. آیا همین مسلمانی های به خدا از خدا بترسید والله قسم. مادران اوله دارن اینجا محکم خانه های. پروردگار خواردان کنه شخصایی که فرشی میکنه و همین مادر رو در اینجا میگاتن. ما فقط شخصایی که غج میکنه، شخصایی که فرشی میکنه همه رو در نظر دارم. چقدر مادر رو در پس پنجره از خدا نمیترسه شما. این اینجا تقسیم کرده استیم الحمدلله. تمام برادر عزیز همینجا الحمدلله ماشین و قطار شدن تقسیمات کردیم. با مادر رو در همین ترمه خداوند صبر تیه. خوب دوستان عزیز ببینید که برادرایی که در راه خدا برای برادرای زندانی سپیس پریومای صخره و خدمت میکنن. این آشخانه چی میگن؟ کونی بادام و اسفره همچنین الحمدلله در خدمت مردم. ببینید همچنین جای آشپزی خوب است. تکنجی سلامی خوب است. زکات میگیری شما برای توی؟ برای توی زکات میگیری؟ باید مثل میگه من اگر فقط توی داشته باشم برای 500 نفر 300 نفر باید چند پیش میره؟ یه روز پیش که همینجا میام دقت میبریم یا کی کار دست افکار خطور میکنه. بله بگیره ها یه روز پیش که انشاءالله دوستان عزیز همچنین خدمت رسانی اعلا دارم. و ایش مقصد کنی بودم بود این ایش این اسفره است. ببینید که دوستان عزیز همینجا آشخانه که من سیام کردیم رقمش رو در اکران همه وقت در خدمت مردم مسلمان مردم تاجیک هستن الحمدلله با سطح اعلا خدمت رسانی میکنن انشاءالله. اینجا میتونیم مسلمون زکات کنیم به هر دو افراشون موندگی انشاءالله رحمت برای خدمت رسانی کنیم. رقمش رو در اکران میتونید زنگ بزنید. دوستان عزیز بسم الله اینما خواندنی آش سرد کردیم بر کردنی آش خوری بچه این آش با گوشت کرده باز تا بلاش گوشت نمینه چه؟ گوشت ریزه ها؟ این آش ده یک دهش همیه؟ برای چند کسی دیگ میبره؟ این چند کس بسا؟ 100 ها؟ مشتی یک در یک برای بچه های زندانی انشاءالله. sorry coffee
همچنین خوش گرفته میشه برای بچه ها پولنی پورس خوش یک در یک، یعنی که از آشخانه کنی بادام اسفره. آها این همین آشخانه کافه امینه. از این آشخانه ها الحمدلله ما برای بچه های زندانی آش گرفته میبریم اسپریم انشاءالله. همچنین در تلشگاه دلچه با تماشا میکنیم که من دیگه تو میبینیش. این الحمدلله تلشگاه را گرفتیم. راست چی میکنیم؟ مایده میریم خیلی ماشین بر میکنیم میریم انشاءالله. این دوستان عزیز همچنین سفر به درنی زندان انشاءالله میبریم با بچه های ترمره. این همچنین آشها 3 ماشین جدید تشریف یا تایگش این الحمدلله بار فرستیم. بسم الله استرسل بای حاجی ماشین بابای حاجی هر دو ماشین خیلی راشتی پیش گذارم Давай чай. Давай чай. Давай Моше. Булочка, птичка. دوستان عزیز ماشین ما قطار الحمدلله فیمیسی صخره حاجی قاسم پیش در اینجا صخره باش همیجا. دوستان عزیز برای 550 کس نبخیل خراکه و باز همین خکه حاجی قاسم در خدمت مردم مسلمان الحمدلله نان کلچه یا جای زنکا تقسیم میکنیم مادرها را. بعد میریم با ای ماشاءالله ساموسه خورما Давай, ну. ماشاءالله چیرا از 3 ماشین داره اومده است اوش دوایان از ان شاء الله کی روز خواستیم مکان ماشینش زرده کن هم 3 ماشین تام زرده کن هر چیز دیگه زرد
خداوند صبر و تی خواهر را ماشاءالله شکلو ماشاءالله بهترین یک 120 زنک بده دیجا کانفیس بلوشکان یا ماشاءالله خداوند خیرشون قبول کنه Ya hava soğuk babacığım. Asartırıyor soğuk Tacikistan. Ona göre Tacikistan var hiçbir şey. Arish. Ha? Ho Tacikistan. Всех по 11, один по 12. Baktılar şu mu? Ha? А что девчонку вызвали? Что, будут помогать-то? По 11. Ничего это хорошо. Благодаря ки регистрация мекне аз худо бутарсинаи духтарако ҳардуш за то что у них регистрация нету вот за это их привезли посредник вообще-то надо посредника сюда привезти посадить. А здесь? Еще дайте еще Эх, давай. Не, да. Такие уже много. Еще плюс то, что на свободнее Европа такой много. Кошмар. Испортили все. У них какой-то еще флаг есть. Девушка, это раздавайте полностью. Да, уже есть. Личный сам формат 4. У меня видео даже есть. Что люди живет? Что фигня? Сейчас еще Будочка, где будочка? Вы запоминаете, кому, куда, сколько, да, считаете. Дали уже. Булочка дали. А я не знаю, что все, дайте. Шумара, вора чима хтам кардем? Не, давай. Пате надошти? Шавҳар дакҷо. Худованд сабртон кия. Чо пате накарди? Давай. Зан якуми дуюм? Чанд рӯз меҷаи? 10 рӯз шид. Кай ҳуй мекунад нагуфтам? Не, гуфта бошам гирифта бошам синаши мегирам. Не, рӯй мекунад. Сабр кунед модарҷон. модарҷон гирӣ. ҳозинам қаоветон метиҳад чанд рӯз мехӯрӣ иншалло. Сабур боша модарҷон. худованд хор кунед посредникои ҳаромхӯра ки ашки модароро дар ин калетҳо бибин. раҳмат барои бародари консули посольства ки кӯмак мекунанд. парвардигор хортон кунанд посредникое ки патен мекунед яъне ҳаромхӯро шуда назар дорам. ашки модароро би 10 рӯз 9 рӯз Ош принесите, сейчас туда плов и дали, сейчас принесите.
Pırsı çanta. Tamam tamam. Uca dodan. Tez girin xarjın. Hamaş 11 ta ya taş 12 ta çado değil. Tamam. Zahruz 20 روز. Har xela. Salam salam. Ya mah 2 بار 3 بار هر خیل میرین. خاک با خاطر خدا صبر شه. شما قپه اکا قاسم خودش تقسیم کنه عرالش نکنه. سلام. سیامکتون هم اینو نترسیم. هم کاریدور هم میتونم فقط. ماشینی اون آمده ولی همه این مهنت ها که اوج قسم کرده است رحمت خدا برای پدر مادر علی پیوش تو سپرفیتی داوی نیدار کشیده 60 کجی شو ودیچ که بوده علی پیوش تو داوی علی پیوش الله تمام میشه Aslında stratejik bu işi var mı? Konuşta verin. Ha? Daha dağıta vurursa ya. Allah. Tamam. Aslında plov da mı? Plov dayti. Vay این کاریمون اسمو کاریمون فقط خوراک تقسیم کردنه خواهر جان خداوند صبر هر چی باشه اگه جای مشکلی سخت هم باشه نمازاتون خونه اینجا جاییه که خدا را یاد می‌کنی فقط سخت صبر کنی خداوند صبر تویه خدا صبر تو پروردگار نمازاتون خونه مادر جان اینجا جایی که باید خدا را یاد کنی خدا صبر تو کی نه ترس سیوم کنه میتونه بگو کی واسه خدا صبر تو مادر جان Bu işte daha Иди сам се принеси, пожалуйста.
Tez giri. Еще дайте им это. Сейчас девочки. Спасибо. Все, да, или еще есть? Здесь. Это последний, Это да? все последнее. Потом еще 3 человека там, да? Да, там еще. Все, все шашлык. Овшути. Лепеш. Здесь چی میگن مادر جون؟ جای توبه و خدا را یاد کردن. خداوند گاه گاه میارد. انا اینجا به قدر حضرت یوسف میرسه که چی مشکلات از سرش اومده بود. خداوند صبر چه مادر عزیز. ما حقتون خوب این نگره که ما بچه است با مانند دختر کاری توبه است. Водички дайте им. این آورم آمدند. الحمدلله. 120 او. Ребята, вешали, да? Давай. هر یک کلیدکش شانتایی میتیم. Девушки, возьми. Спасибо. О, Пашка, oradan getir. Sтой, стой. Я теги. Сейчас еще. Tamamdır.
Китай, привет, Китай. Китай, Вьетнам. Китай, Вьетнам. Спасибо. Бешуро. Девушки, возьмите, пожалуйста. Пожалуйста. На, это тоже песни. Папа. Пожалуйста. Давай, возьмите, пожалуйста. Ма, положим. Живи, положим. Не говорит, я своих положим. Дагие, слуха, тамаш на улице. Девушки, давай, подтяни. Подойдите, пожалуйста. Пожалуйста. Tamam, خلاص بگو دیگه نبیار. همه بیار خلاص. باید شبام سیاده ما را بعد ما. الحمدلله. سام سوغال دیدم جای مادرها تقسیم کردیم انشالله با اومدیم جای زنها بلوک او الحمدلله ساعتمی همه ساعتی را چوت کنه آشمیتی ساعتی را چوت کنه پلو سانسر نو یکم بچه بگو بتیان اکا بگو اوجا بچه بتیان 151 کسی دایجه کامیراش ده 151 کسی کامیراش 10 آدمی 13 آدمی دارن الله صبرتی مادراره برادرها صبرتی زندانه بی محکمه را بی بچه ها احتیاط کنید دکومید کنید هر یک کامراش 13 آدمی و 10 آدمی داره چند تا بداره در ای بلوک او یک آدم اگر 300 او درو آوردن در کور یک کامرا دو بلوک 4 بلوک یک خارج بلوک 4 بلوک یک 151 نمیدونم 10 کسی هم Четыре коробка лепешка занесите, там по 40, 160. Давай, все. Каждый камера по 4 блока. Да. خلاص Подожди, я не знаю, вот Ребят, не надо пока снимать. Sambusa dura ordem? Sambusa ne oluyor?
Самусал из дороги. Ребята, все. Не один. Там дома? Там. Ой, сюда. Почему не собрано? А Не надо слушать, я вам говорю. Утром поели, сразу собрали. Давай, доктор. Так, давай тарелки. Командир. Тарелки, бегом. И те, и другие, ставим вашу кучу. Конечно, начинаем раздавать. Да, да, А как вот три? А, додам. Конфет додам. Yoga dodam. Bırakın. Rahlar. Давайте двое заходите, пойдем туда. Парни, а то сейчас там полно. Парни, шоколад ели, сейчас то, что остается, не надо сейчас съедать все. Шоколад, когда дадут. Сколько? Добрые дела еще. Добрые дела. Рады дать, все. Возьми. Конфет отдал, да? Да, все. Все. Валя. Ребят, смотрите, здесь 10, по этой стороне 10 человек. Здесь воды дали? Кино принеси. Да, вода, да, нужен. Так, пожалей, подходим. Тарелки собраны. Давайте вас туда подходим, доктор. Сюда подходим, блин, ребята наши. Что, блин, давай забирай быстро. Ну, бери, забирай все. Давай, быстрее. Иди сюда, забирай. Его ключ надо. Олег, все, тарелку даем. У тебя ключ какой здесь? До меня посадил, я не знаю. Ama sana ki bazı yiyorsan fazla. Ребят, давай. Найдем, оставим. Найдем. Не, ну, можно. Там пока собираюсь, пускай. Вот у меня откуда ключ? Пойдем там. Sen gel hadi. А это нарисовано. Вниз смотрим. Тарелки найдите, оставьте. Плов. Датın bak. Da. Dатın. Сколько değil? 10 tane. Siz сколько dersin? Allah razı olsun. Знаю, все работает. Лепешка. Больше мой возьми. Kan. Konfet, konfet bırak. Вода дали. Плов, сколько человек? Сколько? Haş. Да. Финики, да, финики? Sezden tamam. Ruşka da odayım. Bahçe kombinasyon. Лепешка вон, да? Лепешка те, лепешка.
Спасибо. Nerede kaçayım? Tamam, tamam. Tojikiston Bapeş. Bapeş. Tamam. Kay bobo. Finiki. Ne şöyle şurada. Şurada ki şaş. Şaş tona çıkışına. Чиз? Булочка? Булочка прса, кай бобо. Аста, додаги. Yok. Ахтоб değil mi? Ош додаги, бай, кай бобо. Ne yok kopya. А, Tamam. Kıvama sabır. Tamam. Давай батарею взорвал. Садака. Да, садака. Я знаю. Это удивительно, что вы знаете. Я давно Сейчас, подождите, все по порядку. Бияхона. Индеги садака. Я приеду в Дарвоз, иншаллах. Дарвоз приеду. Хочу коллапсать. Маленький. Натягивай. Амир, там еще один есть? Нет. Что надо? Я ками карелкаш 13 даркасян. Так что дарды, алхамдулилlah я таксим дорим. Хулан сабр. Tamam. 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 Sonra teyze bana doğru. Tamam. Doğan sabır. Чуки Боронибны. Назаров. Данир алга. Хорош. Doğan sabır. Razı olsun. Amin. Сам Бушек, спасибо, да? Не, сам больше будьте здоровы. Рахмат. Спасибо. Doğan sabır. خلاص کردیم دیم بلوک شد هم مدارو تقسیم کردیم یه سه بلوک شد خداوند صبر دک میکنی خاصه دیگه از خدا بترسه شخصایی که بزیل میکنی شخصایی که رجیستراسیون فرشی میکنه از خدا بترسه فرزند داره اکاول داره خدا نگهدار Maşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah.
هر یک کمونتش الحمدلله نیم قدری تقسیم میکنیم اوش. ماشاءالله برادر رحمت خدا کت رحمت. спасибо большое адуши. از اول ما در پشت هر یک در تیار میکنیم برای 10 آدم 13 آدم هستم 10-13 قسم بعد یک گوره تقسیمات سر میکنیم. خدا همه ما را برای حفظ هدایت کنه رحمت برادر خیر کنه. ما در آزادیم در رستوران آش میزنیم شوربا میزنیم مقصد بگیریم یا رو بکنیم راهاش هستم سیویاز بروی انشالله برادرات در سیویاز بروی بیه کمک کنی برادرای نیسخ رو در پیک را در کدوم شهرهای بیه سرجم شیم بخلو سرجم شیم راهاش هستم با من از سنتی بیایی راهاش نشون میتین ایجا پرادکت خریدن دکن تقسیم کردن دکن برادرای زندانی خلوان صبر کن کرد مادران خیلی بسیارن از حساب پسرینیکایی که رگیستراسیون پارچی بینم خواهش میکنم از خدا بترسید ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. بسم الله بسم Когда здесь закиньте, здесь закиньте. Оп, бог тебя так, оп тебя. И тебя. Так, домой. Это чавио. Давай, отсюда. Да, 2000 не смеется. İnşallah. Selamünaleyküm. Сколько там? 13. بیا بچه من پیشی دارم من در پیشی دارم کسی زنگ داده سر بابا نباره خیلی بابا زنگ زده است Ну, додем. Вы ботинки здесь не раздаете. Они не раздают, я за Все, не надо включать они заказывают, они мне принесут. Кто тебе заказывает? Ты что, гражданин республики? Нет, я скажу, они мусульмане. Что, дайте им ботинки? Они мусульмане, у меня ботинки нет. Где вас главный где? Главный нету здесь. Дайте хоть бабу, что надо сделать? Вы ему раз принесете, он там замучит. Böyle namazda. Onu söyleyeyim. Samagatdan duo qilib qo'ying.
Gördün mü lan? Evet, bana normal. Tamam. Rahmet akşam. Hayır bırak. Hayır. Maşallah. دوستان عزیز الحمدلله خلاص کردیم مایده اکرا با اینا گفتیم کمپیرو ماشینو پیش دمکل میریم خداوند صبر بتیا برای مردم زندانی و خواهرای زندانی خواهش میکنم بچه‌ها دکومنت کنه که 99% همجا همش بی دکومنت است. او بی دکومنت فالشی بسیار مشکل. کی جورا؟ فالشی میکنی. خداوند همه ما رو برای رسیدات کنه خاک. خداوند همه ما رو برای رسیدات کنه احتیاط باشه برادرها دکومنت کنه خواهش میکنم. ما الحمدلله خیرای برادرها کردم اومدیم رسیدیم برادرای کنی بودم اسفرا برادرای کلوب فران رحمت خدا کدنه که امروز سهم گذاشتن اومدن خشم اگر که کدنه سهم گذاشتن میخواهید در برادرای زندانی نه تنها در کدام شهرهای دیگر هم اگه واجه خواستیم من بیاوی سومش نتیه